ibihe byiza kuri mwese abakurikiye televiziyo Rwanda twizere ko murose mukomeje kumererwa neza mu mwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda ni mu buryo burambuye ngende Gloria Mukamana. Reka tubwire ko perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangije inama ya 19 y'ibihugu na za guverinoma bihuriye mu muryango wa Francophonie. Perezida Macron akaba yavuze ko igifaransa rurimi rwakomeje kwaguka no kwakira amagambo mashya avuye mu yindi mico, atanga urugero rw'inshinga tekinike yaturutse ku mvugo gutekinika ikoreshwa mu Rwanda. Perezida Macron yibukije ko igifaransa gifasha guhahirana no gukorana ubucuruzi ndetse no gutangiza imishinga no guhanga udushya. Yavuze kandi ko igifaransa cyifashishwa mu gutanga ubumenyi no gufasha kwigisha. Perezida Emmanuel Macron kandi yavuze ko abantu badakwiye kuzirika ku rurimi rumwe, ariyo mpamvu n'igifaransa kigomba kwigishwa hamwe n'izindi ndimi. Yagarutse kandi ku bijyanye n'uko hakwiriye ubufatanye mu kurwanya imvugo z'urwango n'izivangura babifashijwemo n'uyu muryango wa Francophonie. Asanga kandi uyu muryango ugomba gufasha abawugize kurwanya ikwirakwizwa ry'amakuru y'ibihuha. S'il en fallait encore que le français est ce pont entre les siècles, les peuples. Igifaransa ni ikiraro gihuza ibisekuru, amoko y'abatuye isi ndetse n'abantu muri rusange. Nibyo Francophonie n'umuryango udufasha gutuma ibyo bigerwaho, kubakira ku budasa dusangiye kandi twongera kunagura ubudasa bw'urusobe n'ubwinshi byubashywe kandi byubakiye ku guha agaciro imico n'abantu b'ingeri nyinshi nk'uko bishimangirwa n'umwanditsi Souleymane Bachir mu gitabo cye giheruka. Niyo mpamvu nanone nizera ntashidikanya ko Francophonie ari agace gafite ijambo rihamye mu bya diplomasi bidufasha no gutatura amahurizo y'iki kinyejana. Twese hamwe nk'abahujwe n'igifaransa tugomba kugerageza gusangira iterambere ry'ikoranabuhanga. Ibi nibyo bigomba gutuma dufatanya guhanga ibishya no gukuba kenshi ubushobozi bwacu mu bijyanye n'ubuhahirane no kubaka urwunge rw'ikoranabuhanga ridufasha kurinda abaturage bacu. Twese hamwe nk'abitsamuye tugomba kurwanya ibihuha n'urwango bikwirakwizwa mu buryo bwa murandasi, kurwanya imvugo z'urwango, imbwirwaruhame z'ivanguraruhu, imvugo zikongeza irondako. Discours de haine, les discours racistes, les discours antisémites. No mu ijambo rye umunyamabanga mukuru wa OIF Madame Louise Mushikiwabo yavuze ko Francophonie ishyira imbere gukorana n'izindi ndimi kandi ntigomba kwitiranwa na politiki ya kera y'Ubufaransa muri Afurika. Atubwungurane bw'imico y'ibihugu bigize Francophonie nizo mbaraga z'uyu muryango. Vous l'avez vu. Et non, la francophonie n'est pas la France-Afrique. Elle n'est pas seulement hexagonale. Francophonie ntabwo ari akarima k'Ubufaransa muri Afurika. Si umuryango w'Abanyafurika, ni umuryango w'isi yose. Uyu muryango uri ku migabane 5. Ni umutungo rusange w'ibihugu na guverinoma 88. Ejo tuzaba turenze 88. Ni umuryango wisanisha n'ibihe kandi uteye imbere, ukataje mu mishinga ihamye. Nyuma y'imyaka 54 ishinzwe, OIF ni umuryango mpuzamahanga uhuriweho n'ibihugu wabashije kujyana n'ibihe, kugisha inama no gutega amatwi urubyiruko n'abagore, ibyiciro byombi dushyize imbere mu bikorwa byacu. Les deux cibles principales de nos activités. Duhindure ingingo tubabwireho kuri wa gatanu kandi Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente yahagarariye nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 200 ubwami bwa Lesotho bumaze bubayeho, byanahuriranye no kwizihiza isabukuru y'imyaka 58 ubwami bwa Lesotho bumaze bubonye ubwigenge. Muri ibi birori byaranzwe n'akarasisi ka gisirikare ndetse n'abaturage bo mu bwami bwa Lesotho. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yashyikirije ubutumwa bwihariye bw'ishimwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yoherereje umwami Letsi wa gatatu ubwami bwa Lesotho. Itangazo dukesha ibiro bya Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda kandi rivuga ko Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yanahuye na Minisitiri w'Intebe w'ubwami bwa Lesotho Honorable Samuel Sokwane Matekane. Hasinywe kandi amasezerano y'ubufatanye
hagati ya guverinoma z'ibihugu byombi. U Rwanda n'ubwami bwa Lesotho basanzwe bafitanye umubano mwiza watangiye mu 1983. Ni umubano kandi ugaragazwa no gusurana ndetse n'amasezerano y'imikoranire itandukanye yasinywe ku mpande zombi. Tariki ya 14 Ukuboza 2022 mu mujyi wa Washington DC, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Intebe w'ubwami bwa Lesotho. Ni ibiganiro kandi byibanze ku gukomeza umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi, cyane cyane mu guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari. Samuel Sokane Matekane, Minisitiri w'Intebe wa Lesotho, kandi yahagarariye umwami Letsi wa gatatu mu birori byo kurahirira. Icyo gihe yahagarariye umwami Letsi mu birori byo kurahira kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame byabereye i Kigali muri Kanama uyu mwaka. Mu yandi makuru kandi, mu gihembwe kidasanzwe abasenateri bo batoye abagize biro za komisiyo zihoraho za Sena, ndetse hanemezwa komite igenzura imikorere ya Sena, imyitwarire, imyifatire ndetse n'ubudahangarwa bw'abasenateri. Perezida wa Sena Dr Karinda François Xavier niwe watangije amatora y'abagize za komisiyo za Sena uko ari enye. Igikorwa cyayobowe na Visi Perezida wa Sena ushinzwe amategeko ndetse no kugenzura ibikorwa bya guverinoma, Nyirahabimana Sorina. Senateri Dr Usta Kayitesi akaba yatorewe kuba perezida wa komisiyo ya politike n'imiyoborere muri Sena y'u Rwanda. Senateri Uwera Pelagie akaba yatorewe kuba visi perezida w'iyi komisiyo ya politike n'imiyoborere. Naho Senateri Nsengiyumva Fulgence we yatorewe kuba perezida wa komisiyo y'iterambere n'ubukungu n'imari muri Sena y'u Rwanda. Naho visi perezida aba nyina wa Mwiza Leticia. Hanyuma kandi Senateri Murangwa Ndangiza Adija we yatorewe kuba perezida wa komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane ndetse n'umutekano, mu gihe ku mwanya wa visi perezida w'iyi komisiyo hariho Senateri Rugira Amande. Hatowe kandi Senateri Muhire Adrien nka perezida wa komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu muri Sena, mu gihe visi perezida w'iyi komisiyo yatowe akaba ari Senateri Niyomugabo Cyprien. Mu yandi makuru, inteko rusange ya gatanu y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB yateranye kuri wa gatanu ku nsanganyamatsiko yo gukora kinyamwuga mu mucyo hifashishijwe ikoranabuhanga. Umunyamabanga mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB retired Lieutenant Colonel Jeannot Ruhunga yavuze ko hari serivisi z'uru rwego zitangirwa mu ikoranabuhanga. Muri iyi nama kandi iba rimwe mu mwaka, umunyamabanga mukuru wa RIB yavuze ko bashyize imbere imikoreshereze y'ikoranabuhanga mu rwego rwo gutanga serivisi nziza kandi zinoze. Ikoranabuhanga rigenda ritera imbere, uko ritera imbere niko abakora ibyaha nabo baryifashisha kugira ngo bakore ibyaha mu buryo bugoye gutahura kandi mu buryo buboroheye kurusha. Iyo rero abagizi ba nabi bakoresha ikoranabuhanga kugira ngo bakore ibyaha, natwe nk'abashinzwe kubikumira, gutahura ababikora no kubakurikirana, tukwiye kurushaho ahubwo gukoresha iryo koranabuhanga kugira ngo tugere kuri izo nshingano, arizo gukumira, arizo gutahura ndetse arizo kubakurikirana. Muri iyi nama rero turasuzuma uburyo imikorere yacu yarushaho kuba myiza, twarushaho kuba abanyamwuga twishingikirije, twifashishije ikoranabuhanga. Nta kuntu twaba abanyamwuga tudakorera mu mucyo, transparency. Ibyo ikoranabuhanga rikwiriye kuba ribidufasha. Mwarayibonye buri gihe tugenda turushaho kuryifashisha kugira ngo dutange serivisi nziza. Mwabonye ko twakoranye n'Irembo, ubu ngubu ibyo abaturage badusaba byinshi bikorerwa online hifashishijwe nyine ikoranabuhanga. Duhinduye ingingo, Minisitiri w'Ubuhinzi